Poštovani gospodine Tesla, moram da kažem da mi je velika čast što ste izdvojili malo svog vremena za razgovor sa nama i da nam je veoma žao zbog odlaska vaše majke. Da, hvala vam. Majka je veoma uticala na moj životni put. Podržavala me, razumela sasvim. Čak i kada sam bio nestašan u svom pronalazačkom zanosu. I sama potiče iz porodice pronalazača. Sve što se nalazilo u našoj kući, sama je svojim rukama stvorila. Kako je vaš otac reagovao na vaš slobodan duh i ličnu hrabrost? Otac se nije uzdržavao od glasne kritike, ali su oboje zdušno i uz velika odricanja podržavali moje obrazovanje. Srećan sam što sam imao takve roditelje. Kako ste u sebi otkrili pronalazača? Sve je u vezi sa samoposmatranjem i nastojanjem, koje je u osnovi izumiteljskog rada, kroćenje sile prirode, usavršavanje naprava, spasavanje života i obezbeđivanje egzistencije. Na primjer? Odličan sam plivač. Dok smo uživali na reci, želeći da uplašim drugove, zaronio sam pod splav. Misleći da sam dovoljno ronio da izronim sa druge strane. Udario sam o balvan i tako više puta, dok mi iscrpljeno nije sinulo da ima vazduha između vode i dasaka na splavu. Tako sam se spasao utapanja. Kako nastaju ideje za vaše izume? Postoji žarka želja u meni koju mora da zadovoljim razmišljajući o popravci ili izradi novog izuma, motore, turbine, kalema, korištenju elektriciteta, bežičnom prenosu energije, letećoj mašini. Tada sam srećan, duhovno srećan, kao nikada u životu. Uskoro se vraćate u Sjedinjene Države. Koji su vaši sljedeći koraci u izumima? Kada bismo mogli da proizvedemo električne efekte kvaliteta potrebnog za promenu i kontrolu prirodnih uslova, navodnjavali bismo pustinje, stvorili bismo reke i jezera, koristili pokretačku snagu vode i najdjelotvornije iskoristili sunce za potrebe čoveka. Kako će čovečanstvo reagovati na vaše izume? Mogu tome samo da se nadam. Ovo je materijalni svet, gde se sve vrti oko novca. Ako ga imam, vršit ću eksperimente. Moji izumi će biti prihvaćeni. Ako su bogataši spremni da zamene stare motore i turbine novim, moje zamisli nisu jasne većini ljudi. Neke će se ostvariti za 100, neke za 1000 godina. Kako se osjećate zbog toga? Ja sam disciplinovan čovek, usmeren na istraživanju. Srećan sam dok stvaram, svi ostali uspesi, ma koliko veliki bili, pašće u zasenak. A ja osjećam da mogu mirno da se odmaram na svojim lovorikama 1000 godina. Hvala vam na razgovoru, gospodine Tesla, sljedeći put do američkih država. Hvala vama na prijatnom razgovoru na mom maternjem jeziku. Mali je svet, život je kratak. Žurim da uradim što više i bolje u korist čovečanstva. Zbog.